Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je u Makišu došlo do problema u sistemu snabdevanja vodom zbog havarije na jednoj od trafostanica EPS-a zbog vrućine. On je za Insajder rekao da je obavešten da je EPS kvar već otklonio i da se očekuje potpuna normalizacija snabdevanja vodom. Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju da građani racionalno koriste vodu samo za osnovne potrebe. U 10 sela Gornjomilanovačke opštine na snazi su restrikcije vode usled višemesečne suše koja je uslovila problem u snabdevanju sa lokalnih izvorišta. Na gradskom području Gornjeg Milanovca, kao i Arilja, Požege, Lučana i Čačka, koji se snabdevaju sa regionalnog sistema Rzav, vodosnabdevanje je uredno, ali se apeluje na racionalnu potrošnju vode. 3 meseca meštani gornjomilanovačkih sela priželjkuju kišu, a ekstremno visoke temperature ne ulivaju nadu da se restrikcijama vode uskoro nazire kraj. Nikad ovako nije bilo. Bilo je da nema vode, da neke cevi se pokidaju, ali ovako da se nema vode. Pa to nije samo da nemam ja, nek nema celo selo, pa nemate oči ni on, pa ne znam ko je rekao što selo još. Zahvaljujući dobrim komšijama, baka Milica i njena nepokretna kćerka Dara imaju vodu za piće, ali ne i za ostale dnevne potrebe. 2 nedelje nemamo vode, komšiluk nam doterava sa cisternama vodu, to je stvarno grozno. U susednom selu Teočin restrikcije traju 15 sati, a zalihe vode koje se prikupe za 9 sati jedva su dovoljne da podmire potrebe žedne stoke. Nestane, uveče se ugasi od 4 popodne, nestane izjutra do 7, posle dođe, tako da snalazim se. Ukoliko se toplotni talas nastavi, prema rečima Vujane Brković, kompletan stočni fond moraće štale da se seli u hladovinu obližnje šume. Ja mogu da kažem samo da je ovo elementarna nepogoda, da vode nema, da je toliko visoka temperatura, da je opasno po život i za stoku i za ljude. Videli ste i sami u štali da moramo da uključimo ventilator, da hladimo kravama. Za razliku od sela, na gradskom području Gornjomilanovačke opštine snabdevanje vodom je uredno, uprkos nivou opadanja na Rzavu. Kada taj proticaj bude pao na 1400 litara, mi ćemo tad biti primorani da vršimo umanjenje isporuke vode krajnjim korisnicima. Naša je procena da i ako ne bude padavina sa ovom velikom temperaturom, da ćemo uspeti do kraja meseca, znači u narednih 10-15 dana sigurno, da izdržimo. Sa regionalnog vodosistema Rzav vodom se pored Gornjeg Milanovca snabdevaju Arilje, Požega, Lučani i Čačak. Uprkos niskom vodostaju Rzava, u Čačku za sada nema restrikcija vode kako na seoskom, tako i na gradskom području, ali se građani mole da racionalno troše vodu. Za Euronews i Čačka, Katarina Radulović. Hidrolog Jovan Despotović izjavio je za Euronews da problem vodosnabdevanja u selima mora sistemski da se reši, a da ljudi koji tamo žive moraju da se oslone na cisterne sa vodom. Što se tiče seoskih vodovoda, tu je stvar nerešiva, uslovno rečeno, jer su te vodovode pravili uglavnom grupe ljudi sa sela, seljaka, od samodoprinosa, pa je jednom uredbom vlade Srbije to dovedeno, odnosno trebalo da bude dovedeno da bude pod nadležnošću opštinskih centara. To nije zaživjelo u našoj zemlji. Druga stvar, iseljavanje ljudi sa sela je veliki problem jer ti sistemi mnogo teško funkcionišu. Tako da je to jedan problem koji sistemski mora da se reši i on u svakom slučaju u ovakvim vremenskim uslovima ne može da se popravi ni trenutno, ni za kratko vreme. 3 NIS-ove benzinske